Prema zvaničnom kursu Narodne banke Srbije, 1 evro danas košta 117,23 dinara, 1 dolar 106,78 dinara. Cena pšenice na Novosadskoj produktnoj berzi iznosi 19,2 dinara po kilogramu bez PDV-a, kukuruza 17,7 dinara bez PDV-a. Cena nafte na međunarodnom tržištu porasla je 1,14%, pa barel košta 78,29 dolara. Vozači u Srbiji danas očekuju zimski uslovi za vožnju bez snega na kolovozu u nižim predelima, ali sa mogućom poledicom tokom noći i jutra, saopštio Automoto Savez Srbije. Magla mestimično smanjuje vidljivost ispod 200 metara i donosi vlažne i klizave koloveze pored reka i u kotlinama. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila. Kamioni na prelazu Gradine na izlazu čekaju 4 sata, a na Batrovcima oko 3. U Srbiji ujutru u većem delu zemlje slab, na jugu i umeren mraz. Tokom dana oblačno i toplije, mestimično sa kišom. Na planinama će tokom dana padati sneg. Kasnije posle podne na severu Vojvodine, a tokom večeri i noći u ostalim predelima sa padom temperature kiša će preći u sneg. Vetar slab i umeren južni posle podne u postepenom skretanju na severni. Jutarnja temperatura od -7 na jugu do 2 na severu, najviša dnevna od 4 do 10 stepeni.